nema. Više vojski služio, više vlasti opsluživa. Odlikovanja sam sebi dala. Oženjen s uglavnom izvanbračnom dicom. Stavlja mu se ovim optužnim aktom na teret šta je podjedan. Dušmanima proda našu Makarsku, šta su je naši stari u suzama i smiju podizali. Nije nam ostavija ni buš, a strudija se ubiti on i dušu. Prvi su platili oteli. Bacija teče, ormare, da se kupit mogu za male pare. Potira je kuvarice, sobarice, konobarice, od njih napravija raspoštenice, mlade umirovljenice. Sad po Njemačkoj peru pjate, kupaju stare, neke rade i one zanate. Nekako smo i to priživili i u koju stranu zemlju malo povirili. On je nama uvijek novo obećava, a sad se njuška njegova pokazala prava. Penzioneri su se naglo obogatili, dosad su ribu i bršove pekli, a pod njih su samo nekretnine stekli. Jer kad se meso ne peče i vino ne teče, ani repica se stara podići neće. Stradala su srca mnoga, svaka je baba postala stroga. Kažu da je malo ijadu kuna i da je bazana puna. On je njima obećava kule u zraku, žaruja njihova bit će u mraku. Za umirit dušu penzionera neka plane oganj pravi i neka dugotinja žerova njegova. Dajem riječ branitelju optuženoga. Branitelj, veliki časni sude, ja branitelj prvo optuženog, po volji puka smatram da ga se može kazniti i samo davanjem prosječne mirovine, iako neki misli da ako s njom uspije preživjeti mjesec, da ga treba pustiti na miru, jer mu slijedi dug život uz zdravu hranu i otpadke sa pijace. U potrazi za ranom možemo mu dati nekoliko dionica naših uspješnih tvrtki. Metal Plastika! Dom zdravlja! Poglavarstva! Amfore! Hotelsko! Komunalnog! Pa se možda idući Kartušinu pomalo otruje olovom. Zamolimo ga da menadžerske plaće podili makarskoj sirotinji i tako da se iskupi! Riječ dajem optužbi. Kad smo mislili u crnini mraka, kad nije bilo zraka kako se spasiti i preživiti, takve dane išli smo na Biokovo s ove naše južne strane, di sunce peče, janjetina, divokoze skaču, voda izvire, fazani se dive. I tu je Krneva lupleo šporke, ruke i naše lovce i planinare utra u luke. Misto puške i šapa, u ruke im stavi udice i motike, a Biokovo pade za 3-4 kudice. Takvi nam je završni račun prikaza kad je metio rampe priko Biokovskih staza. Riječ dajem obrani. Ljudi, koliko li je dobra moj štićenik učinio ljudima, oslobodio ih je posla, daje mladima mirovine. Znate li koliko koštaju likari komisije? Mirovine i rastu toliko brzo da jadni bankovni činovnici ne stignu namiriti sve potrebe. Ljudi, budite milostivi, može vam biti gore, samo
se sitite oni stari vremena kad ste se uz dobijeni stan od države jedva svoje viletine gradili. Godinama plaćajući kredite dok ih divlja inflacija nije pojela. Jedva preživljavajući uz posli običnih ljudi i po drahmi ili kako su se ona zvala. Svi smo mi ko crnci radili 3-4 sata, 3-4 mjeseca, a onda ruke u žepe i troši crkavicu. Kogo na karte u krčmi, gradit kat, radit dicu, koga na radnje akcije. Pa ni jedan maslinik nije bio uzoran, ni jedan vinograd poliven, a sada su svi na rekreaciji, friškom zraku, zdravi. To su prave tekovine naše pretvorbe. Ko neće radit u polju, može lipo lovit ribu, šeta po rivi cilju cilcatu godinu, liti se kupat, naspavat. Ti to ima ljudi! Oslobodili smo se gamadi i ostali purešta. Uživamo preranim mirovinama koju ne može dobiti samo bolesni. Zar to nije boje, slavni sude, nego prije? Naši ljudi se moraju mozgat po radničkim savjetima. Kome dat stan, kredit? Penzioneri ne moraju mučit, skupljaju jamce za kredit, jer ga ne mogu ni podigni. Ne mogu ni umri, jer nema više mista na groblju, a ne šodi za ukop i mužiku, pa će svi vječno živit. Naša dica imaju lipo bezbrižno djetinjstvo, veselo se igrajuć ispred kafića i konoba i u njima po disku klubovima se rekreirat, osvježavat. Di to ima ljudi? Na Biokovu je određen uzgoj štakora koji mijenjaju boju od crvene do crne, samo na šakom šolbi. Pa i to možemo ponuditi svitu u turističkoj ponudi. Vidite, nije sve tako crno. Spektar je dugina boja. Dajem završnu riječ tužitelju. Dragi pučani, dragi pučani, optužen je kriv za sve, iako ne sam. Mi smo mu dopustili da nam ovo sve učini uz pomoć domaćih izdajica. Osudimo ga na strašnu smrt spaljivanjem, da svi grijesi izgore u ljutom ognju i više se nikad ne vrate u naš grad.